arai tungalude dolete lukumin keli lukumin kesa poto janos kotom na idayo na kada Susan Alwedo adepet kotom na Esisiak nuko middle na high school ko district loko Kabermaido na ada abu kotwani kotom na Akangas na ke motoka ne pekera o pake Peter Eringu kotom na usabiti loda abu kotubor. My message to the entire public and the bereaved families that it has happened. May they take courage, and the entire students of Midland, let them not lose hope. Let them continue. God gives and God takes away, as it is sensitized and prescribed in the Holy Bible. God is the giver and the taker of soul. The loss of these children is not the end of Midland, is not the end of education to our families. So may the entire youth continue and take courage and take up education as a key to our success. Agirigira ni kamna kada kirano ka shoman damale ajibo ngesta bu kisiala mekiuria kalo kidwe kalu kanu kada Ajaut kiretalo ketiti kreda chamonda be atwanere neselomu nukotom no diopone da kere. Ibali sawan Kenya pe. Dio tiene no be fuami dwego timunyo obedo ditie. So olego no pidwegi. I also want to encourage the students. This is not the end of life. Kagi moro tiego timere. I want you people to build hope and courage. Dia penyatinyo atibino ni. Omwisoma nyimwan leo twere yabo. Sodomia kwao luak nerida mitiekane komako noteko minedwewa oti sukulu weka nyimwa koyabere ibe bat meisoma. Konye David Ababa lerai council loke district ogwekint etem loko chero ko Kabermaido ngisabu kilipe somero loko Milan High School kanuka danyunda ebe epederete ajaun kede taulo kada Ajaut ko kiche dio per kotomono kali akalu tare kene perta ainain ashoman e kaulo na kadikalalu atwanar idwelu ashomete kotomono somero kech Baje dwe mo perchedo ame perchi soma ko paru le chinge dwe mo gari we chul banya mora lo doni pacho no diko no gana dikere ko me soma benacho nyayo don para cheke goro. Konye Charles Kennedy Ojuku elthithir loketem lokochiero koraide diopet kotom na plana katekerka na lomuntor Susan Alwedo ngesta buko limdebe igwepa ina iber kironu ke basi loda buko ya Akangas na tetekeny araida epedor opedosi amone agaga neda eidaino ikalia iyarelung Bionene jome swani sera konyowa ka iswani otohaga nge usino otohagi. To wala binu boro kuno kama unu wa konjo paso kan wana dane tek jono angere bi konyo unu are ni o no chulora abekala me mi ono bodja no kai itino gini. Michael Onyinge kotem loko chero ko district loko Kabermaido. God be with you till we meet again.